yen awak tuh di negara onyo. Oh, kene lah. Ingen. Awak tuh di negara Tonyo gitu. Sih. Oh berarti ya di negara awak tunjuk nih gamang nih memedi deh. Asyik, beler-beleran nih. Awak tuh di negara nyangau. Uli duduk bates ke duduk dhuwur. Awak. Oh berarti nih awak gitu. Yang di Bangli nih tenas dan. Patuh, ini tenas. Nih tenas, lengan, batis, nih merawak. Ini awak. Beler-beleran nih sih ngerti. Maksud sini kengen? Man, Sekegong tuh kanti latihan kalau nang ci gamelan. bos ngai yo. Man, Meli. ci dan pasar ngelah danu. Lah, Danu apa? danu tempe. Berarti celepa, gendinga, gambela, igela, pesua. Ah. Cik di tengah yo awak ngigal. Tadi Ngen, Ci, harusnya dari pergino hargai penabuh. telah pipil. Bantal sumping bantal Omisi jet-jet gitu. Bitpok pak. Aduh, sakit bohong ibu. Bantal sumping sumping bantal onen dasi mawali wak bantal sumping sumping bantal. Weh, lelenan lagi. Tuh kita wangsi. Nah nih len. Onen, siapa lagi bapak? Nya ada tukang kendangan di kulit di biru dongker tuh. Ya orang ci bilang. Tuh tukang kendangan sepanan gin. Pak, dolik nah siapa nah. Saat itu berarti jet nah. Nih gending len jadi nih dok, gending len dok. Nah, Bantal sumping. aku binane lihat barak. Nah yang penting len gigi. Nih bang. Sumping bantal. Iwak lepot bau ganti. Sekarang Cida nak ngandang ya mak. bagaimana caranya? Di nganggong nih. Nyur nyeng nyong nyeng nyur nyang nyur nyang nyur. Bantal sumping. Hei. Adik misi temuyuan gitu udah nih. Ken, Tuh, temuyo ang awak. apa
Apa nak? Domadan kupu-kupu. Kupu-kupu. Adi hilang gigi sih. Ah, ini Pak Nas Pak. Iya. Naik ke langit, cecek. Ah, ini Pak. Ah, Tidak nak kentiang ya. ah, Bahasa hidang mengenang bapak anak ke. aja nih ini. Montol sumping. Jet didian aja bengute orang. Lamat. Pakabak. That's right brother. Bantal sumping. Sumping bantal. Bantal sumping. Wah. Yit. Yang terus kene kan lemah sensuun. Nah Cina gigal cici kan dua gigal cici kan. Cara sigel karyo bunguci. Bantal sumping. Saya ngidang bin. Iya. Ya. Engken cara nyuwunin pak. Kene carane. Terung-tung gede leser. Oh. Sijak campah sijak cang. Kedo saktin bungut cang mana wanci. Tapi luar biasa berikan tepuk tangan umun semajang ring benak bodoh ini. Wih hebat. Ijo ngale dini. Dini gak ada di desa. Di desa Pura Pusah Desa Adat Den Kayu. Ijo nih. Lea. Ijo nih. Yenen kayu di judlot. Nek kaleng kok paling ki ora ciklot. Ijo kangin ah serangin kau. Nah, dia baru lama paling. Sekan paling. Do kelot. Tuh kelot. Lamar kau. Lemong budo. Adi budo. Wih tuh kelot tuh kajo. Duk. Petang kucine. Do jero mangku. Kira cikajo. Jero mangku sarang saduat lupat. Tawaci. Kene. Engen. Kuasa jero mangku. Engen. Ani sekangin. Hah? Mangku geledak, geleduk, gelebuk, gelebat. Coba dia. Aku ampun ai ceno budal ke. Jangan bisa batis jang didur mulihnya. Angkal cino macam-macam ini di. Aja dana nyar sayan. Wih. Nyar sayan kumi apalagi dodane. Cida nungkak-nungkak orang gumenana. Apa? Banjar sayan, cinyar sayan. Bungut cange uli kota nak mulok hidul ngah. Kota hijau. Denpasar. Ilmu lidah kejoan. Nyar sayan, banjar sayan. Coba pengal nyar sayan. Ci sing nawang ini di Banjar Saran, si Banjar sayan. Ci bungut Bungut itu bisa. bungut iya ci. Bangli. Oh itu malah. Ci sing nawang di Banjar sayan. Kengen. Mulut ini konyang sorok permena. Permena. Sorok permena. Peratu konyang dini. Oh peratu kengen. Kayang ke kalangan peratu. Soro namena, soro atu-atu. Kengen maksudnya. Atugal karpet, atugal padang, atugal batu sikat. Bado. Ci, de perwadan gumi apun nih badung lah nih. Wih, badung gumi tenget. Apun
ada nggak Ci? Di kalangannya boleh bak misi aksaro, dua aksaro kan dong. Apa? Aksaro ong, Ong. ongkap. Dan nak nyacat itu cara gumi cilu. Iya. Iya. Apa iya. Badong nih gumi suge sing cara Ci. Badong mulu gumi suge. Oh. Ci dan pasar. Oh. Ngelan ci pekan. Lah. Pekan apa? Bukan badong. Sing ada pekan dan pasar di dua. Ci. Itu kan karena badong menyamo jak cang pidan. Sing menyama. Apa Mas? Dan pasare lacur tiwas nektek makanya ngideh pekan ke Badung. Si Apa banggang Ci? ben mani juang betul lah pekan badonge. Ci, yan pekan Badung jual aja Ci jale pekan. Jangan pekan Pekan apa? pekan penapa dia mana? Orang mah campah. Nih gumi Badung nih coy. Gumi sugih, toleh bangunan konyang mau prado, mau ukir, do gensing. Di jeroan dole di jeroan balik kukul mau ukir, balik gong mau ukir, pelingeh petaro mau ukir, angon pintu kebiok. Ken. Kayang ke di kamar mandi angon pintu kebiok. Ah, cine bes aduh bes budoh cine. Adi, Ija ada pintu kebiok tuh balik aja, balik dauh tuh mau pintu kebiok. do di Denpasar gumi biasa di Badung kamar mandi pintu kebiok. Ke orang tuh pintu kebiok. Do di tu baru badang cang kebiok dongnya. Tu kebiok nando. Si Apa sih nawanggi? tuh pintu kebiok ikisang ubah kebiok. Aduh nih melengah nih. Duh, tapi keren pintu nih tuh. Pengen. Baru badang cang kebiok. Kreot. Kita mau buka nih geng terus mau buka nih. Kebiok. Kreot. Kita terus mau buka. Terpaksa kini cang. Aku nganyel pintu sih. Cara cicing dengan cara. Ajan. Ngangkala jani cita nyacat gumi Badung. Cang sing nyacat cang cuma gumi Badung. Karena Badung itu setara dengan gumin cang Bangli. Ija ada uno gumin aduh sing sanang orang gini Adi cibani orang gumincang sesana orang ini kayak maksud cie? gumi ci apa lah gumi nongcret gitu nongcret asal jam 6 lebihan nongcret len cara dan pasar kelabah cinglam kelabah misi lampion paling pedeng dedek kelabah cing Kelabah ci bisi lampion. misi lampion Dijo dongos kelabah pekan dijo. badong Ci kelabah ci bisi lampion dok Badung ngemang. Ci de sombong. Cang orang ci gumi apa? numi nongcret Mau ngorang ki ci belik. apa Sing ada nongcret. ih Ani bener takon dari apa? Aduh apa dan Riki bu? Cret nong. yen cang naningan itu nongcret gitu Yang di Bangli nalen punya nih. Ken. Cret nong. Maka cret malu marah makan nong. sebenarnya ini nih Apa? peleng cine Adi cang peleng ci mula saja karena gumenci dan pasar gumi lacur. apu adi bisa orang cilacur cang apung lah Yes saya ada unuk cang dakon Cina. Apa? Di dan pasar ngelah gunung. lah Ye, cang di Bangli ngelah gunung Batur. wow Cinderella pun tiba dengan kentang gorengnya. Icang sing beli yang pop ice biru. cincin kada Adi Didian melikin nih guys. Banget deh. cinta kayak diangan apa Cang di Bangli ngelah gunung. Gunung Batur sebagai ikon pariwisata di Bangli. Cing lah gunung. lah Gunung apa? gunung saputan Neng namin jak ngordo nih kini bu. Nemu Nemu sinawang kaki nih ci. gunung saputan cang lah gunung Agung gunung Merapi Do jalan. ci apa tak kunci Gunung. kan misi gunung Si maksud jangan deh. Gunung ada di meledak. ada nama sing nawang apa cine Engen. gunung cang itu meledak Ija ini meledak. gunung saputan Ah. meneng kangin cididu Begitu? bos disuung TPA cang meledak gini Desing meledak. gunung Desing meledak. meledak Do kebakaran. Cang kamu melali Mario. Cik. Wow meledak.
Ci. Cemar Besik gunung. Kedua, Apa? di tepi Gunung Batur ada Danau Batur yang indah sebagai ikon pariwisata di Bali. Di Bangli terutama. Ci Denpasar ngelah danu. Lah, Danu apa? Danu tempe. Good. Danu tempe. Bagus. Pak, Bu, ngelah lingis. Mesti apa? Angon nyelumat bungut sih. Danau tempe. Enak cang penapoe ngoren danau tempe gitu. Itu sing danau. Nya orang danau tempe. Itu beli deh. Bapak pasti saya kemu. Ah, kelihatan kamu saya kemu. Ya sing nawang, seperti ada itu danau tuh mah. Danau asci. Itu sing danau. Tuh danau. Danau apa? Seperti namanya danau tempe. Danaunya yang lebarnya nemen tempe. Sakit nasi angordo ya, Ci. Dak maksudnya danau nih sih ya. Misi ya. Ya apa? Tuh mau di kubu-kubuan tempe itu misi. Aduh, pas buang bonres nih, Bu. Sing Cang marusun mau Wington nih pas buang bonres nih, Bu. sing ada untuk buang gitu. Selesai. Nah, cang orang tempe ini Ci, jamin Ci. Yang penting Ci, danau ini asli Ci sengelah, gunung ini asli Ci sengelah. Lacur. Dek Ci sombong. Eken, Ci. Bangli coy, sugih. Apa ada di Bangli Ci? Apa lah Ben? Apa Ci lah? Gunung, danau, Ci. Nah, Apa? yang besek kan menakon ya Ci. Apa? Ci uli Bangli. Oh. Cing lah, paseh. Oh, petang bungut Ci nih. Kau ya. Oh, Kau Jembranong lah paseh. Ben, Tabanan lah paseh. Ben. Denpasar lah paseh. Ben. Leleng lah paseh. Ben. Kelungkung lah paseh. Ben. Karangsam lah paseh. Ci, Bangli lah paseh. ye. Si. Ci di pasir tak kau nanti di. Ini nundut Badung sing orang. Badung lah paseh. Lah, Pak. Batu carcang. Ci kudu lah pasir. Pak, paseh tawancing. Padang kala. Ben. Semawa. Ben. Petari sorbet. Ben, Oh, pasir Ci saben Ci. Sanur. Sanur Ben. Sanur. Lebih. Nang coba ke Noang Pak. Sila lingis Pak. Lebih dek Gianyar ngelah. Nah, ini marah sing nawang apa? Pantai lebih dari Gianyar yang ada di Denpasar. Ya nyare lebih lah paseh nyen dadi ngakuin. Ya lu haluan gitu. Pasih nak akuin Ci. Lebih ke gianyar lah paseh kujang Oh Cirepot. berarti cang lah pasih. Engen. Lebih. Kujang akuin malon kujang Cibarang. Kelelamat cang no. Nah. Siapa lah? Paseh. Somong. Adi somong. Cang bot dua lebih aja Cina. Gunung cang lah, danau cang lah. Ci marah pasih ya besar. Cang telu dong lah. Cang ni cang ngebesik medakon ya Ci. Apa? Ci pasti saya ngelah. Apa tak kunci? Ngelah Cina budoh. Lah. Ken. Ci. Kemudian jadi Ci lagi hijau. Bangli. Rumah sakit jiwa lagi hijau. Di Bangli. Hanya sesama orang gila yang bisa berkomunikasi. Maksud Ci ya? Nenek Budo. Budoh. Nenek Budo. Budo. Nak, Hah? Beda. Cang uli Bangli sing cereci. Pengen, Kita bohong, gitu. Cang berpikir aja argumen Cibusan. pengen. Hanya sesama orang gila yang bisa. Berkomunikasi. Artinya hanya sesama anak budoh hanya ngidang orde. Benar. Jadi cang takon jaci. Pengen. Ulin tuni, cang kan budoh. Ah, Berarti hanya sama orang budoh hanya ngidang orde. ah, Cang takon jaci. pengen. Ulin tuni nyen aja cang orde. Cang. Oh, artinya Cang Budo. Ya. Seng ken. Adi sing. Berarti nih do dan nenek konyang Budo. Adi dah orang Cibudoh. Oh, yang mau balik nak Budo. Ekstra. Hore, budoh, budoh. Hore, budoh. Koyanga budoh. Lihat balak sih, weh. Apa lihat badang? Nanti lu lihat barak aja lihat badang nengok. Jangan sih lihat ungu dah ini. Sing mapo konyanga lihat. Aja. Ci, harusnya dari Pergino hargai penapu. Telah pipis. Hah? Telah pipis. Apa?
Pipis. Pipes. Oh, Pipis sing pipes. sing bisa ora pipis. Udah. Contoh. Yang sing menghargai aji pipis. Hormatilah. Hormatilah sekegong yang ada. Aduh lihat nenek. Sing hormat kini. Man, Sekegong tuh kanti latihan kalau ngenang ci gamelan. wah sing ae yo. Man, Meli. Sing ida ayo ngae Oh, gamelan. sekondo. Kaya nanga gendeng kita nak mau pedo nak buduh. Oh. Budoh. magamelnya nak budoh nah. Kau nyanga budoh? Ye nak buduh nak luang. Adi, Ada budoh mancing, ada budoh megamel, ada budoh ngigel, ada budoh memitra. Mitra sing buduh lah. Budoh memitra nak luang, Ija dah luang. memitra tak luang. Ani jelek dah bang Ji. Apa? Ketara. Nelo. Yang ketara bisa ganti bunuh diri pada bang Ji. Oh, berarti yang ci bukannya nage gantung diri dong, lian ketara mitro. Ci sing kain mesuang kandung ini Ci. apa yang kau nak budoh nene? Caicar paling seger Ren. Budoh mancing, nih budoh bungot nih kata budoh. Bujo. Apa berubah dah? Sing. Engge. Nen, ci bu gaya nang. Nak gaya na gending kati latihan ngenang ci gending. Kengkena. Jadi ci macelep malu. Oh, celepa. Macelep. Celepa ya mayo. Ah. Celepat, celap. Gitu nah. Sing bisu ora celep. Tahu saya ci. Contoh. Berapa contoh kan ci. Megending nak malu. Apa gendinga? Kene. Struktur nak pesuduk ini nah. Oh, Megending. megendeng. Bakete Sing magendeng. Yo ren mencelak malu, mencelak. macelep. Sing ngonen Oh, di ngonen. gang malu. Macelep. Mecelap. Bakete megending. Megendeng. Bakete megamel. Megambal. Bakete ngigel. Ngigal. Pesu. Pesu. Berarti celepa, gendinga, gambela, igela, pesua. Ah. Sing di tengah ya awak ngigal. Tadi Kau ni igela malu. Pesuang malu. Hah? Kene. Keng. Mencelak. Celepa, Begitu magendeng. gendinga, Begitu pesu. pesua. Begitu mengamal. Oh awak buah pesu ni ada sing gambela. Adi pelih. Macelep. Celepa, Bakete aduh. Kan ci macelep. celepa, Bakete megending. gendinga, Bakete Mengamal. megamel. gambela, Pesuang. Pesu. pesua. Ngigel. Igela. Berarti celepa, gendinga, gambela, pesua, igela. Pas. That's right, brother. Jangkrik. Sing ida mencelep. You nak ngadu sosis. Bu. Kena, adi leto gitu sosis. Padahal pentel lu munculnya banyak kekeh ya. Adi dining ngadu sosis. Bapak teko. Mana celap? Awas ke mundurin dikit ini omnya agak dengang sih. Ya. Maka cetaganya nak. Apa cetaka? Cetaga. Mau dobrok kata nak cetaka. Oh, mendobrok. Celepa, gendinga, gambela, pesua, igela. Celepa, gendinga, gambela, pesua, igela. Celepa, igela. Gending. Oh, gendinga, gambela, pesua, igela. Apa gendinga? Apa je bisa? Apa gendeng Bali? Ya cara yo bantai sumping. Oh, gendinga Bali. Oh. Gendinga dek ulit tadi. Keken. Ane dijo bulu ane nih kata dah. Ijo bulane, adi buluan. Bu berubah dong. Sing mulu gitu li bidan. Awagen yo. Namo sing pragat aja man. Ane dawa pun nih bawa. Si ngerti soal. Ane sedang. Ane sedang-sedengah. Nah, Gus, ngelah mercon. Bang Jepang sesepuh. mercon anggo megendeng. Nah. Ceng. Ben cepuk nengok nasi nah.
Dua tak mar kebita barak mar celak ngetak tak. Ini gending apa kada pesun? Moko-moko kerempasan ngarusu. Hek hek ja. Je je hek hek ah. Mondoa ge mondoa. Apa mondoa? Op. Apa op? Ada lungang surang kian awak. Awak apa? Awak apa? Bahasa apa dong? Awak uli negara. Hah? Bahasa negara. Nyuli negara? Awak uli negara. Hah? Awak uli negara. Hah? Haho aja ngomong. Siapun nih. Saya ngerti aja bunyi masalahnya. Beler awak uli negara. Awak Oh. uli negara. Oh. Mentena saja batisi uli je. Uling Karangasem, uling Kelungkung. Mulut dijual terpisah. Kada boneka Barbie awak. Men, Yen awak tuh di negara onyo. Oh, kene lah. igen. Awak tuh di negara Tonyo gitu. Oh, berarti ya di negara awak tunjuk nih gamang, nih memedi dah. Asyik, beler-beleran nih. Awak tuh di negara nyangau. Uli duduk bates ke duduk dhuwur. Awak. Oh, berarti nih awak gitu. Yang di Bangli nih tenas dan. Patuh, ini tenas, Nih tenas, lengan, batis, nih mar awak. Ini awak. Beler-beleran nih sih ngerti. Maksud sini kengen? Apa dong? Nang yang kene tuh. Awak uli hijau. Asyik. Yen ngora awak tuh main. Oh, khusus tiga orang awak. Awak. gitu. Awak yang Baik. ngora kemo Iban. Yang main? Iban serep. Ini sirap. Kang ada dia serep. Ngerti? Yen awak main yen Iban kemo. Yang main? Iban. Oh, berarti ragu Iban sesama Iban. Iban. Iban? Ah, Adik berarti Ci. adik Ci awak. Sing setia kawan Ci. Ci bareng nah Iban. Ijo ragu ngigau ngajak lu, pulas ngajak lu, makan jak lu, masa cang Iban jak cedok Ci awak. Sing keto yen ngora Iban pesua. Oh, berarti ngajak kuranane Jumat ini dok. Pengen. Bu, awak. Sih. Jangan bu nyah nih. Bu, Iban. Adik keto bu Iban. Ini beler-beleran nih. Adik? Yang di negara awak Iban. Liu nak beleng beler nih. Men maksud si awak Iban Ngerti ini. aja ngomong yen Iban yo. Iban ngora awak. Mai yen Iban ngora Iban. Kengki lah dia tuh awak paling kati. Sing abu bungut cigen paling kerencang Oh, ya. kene. Nggih. Oh, berarti yen mai Awak. awak, yang kamu? Iban. Oh, Iban. Oh, Iban. berarti yang orang aku, yang orang saya tuh awak. Oh saya awak. Yang orang kamu Iban. Nah, tuh. Iban uli negara. Nah. Itu aja kayak ngomong dari tadi ngerti dah aku orang nih Ci. Bahasa apa tuh? Kle
planet mai. Si kle itu yang di Denpasar tuh kle kata imbuhan. Oh, kalian yang ngon ngogo. Si Hah? kata imbuhan ke gitu misi ke tuci. Ya. Ke tu ke gitu. Ketuke. Ah, Aduh jelema apa binatang itu. Kita apa? ke itu kamu. Oh, yang di karo keto ane di duren jelana. Apa jelana? Si namanya jelana. Si Jelana tuh ane gega kan namanya. Apa ya kega? Si namanya gega nih. Ini kan tekepa. Gega, keto buka. Sing bisa ora buka. Bener sih. Contoh. Tuh bu ane jelana tuh ane buka keren. Kopi tuh. Coba sing bisa ora pintu. Bener? Contoh. Lah mah. Yen ke tuh ane di during jelana. Ane kene tuh punya godok-godok ke. Godok-godok ke. Lama lengah. Enggak. Ya tuh sing godok-godok ke. Men. Yen di pasar lengkap menyentuke. Enggak. Godok-godok duke. Hah? Masaud adene. Godok-godok deke. Godok-godok mangke. Godok-godok tutke. Gitu. Adin tut ke bahaya. Adik kado? Godok-godok putu balik ke. Godok-godok kadek balik ke. Godok-godok ojo dibanding ke. Wup munyen tuh ke. Cara wong gede. Awak apa tuh ke? Cih. Cih dapo, cih dapo. Si Nak membangkas. Adi Cih gitu. si Oh berarti liu nak pilak di Denpasar. Adi Klik cih. si itu ci tapi banggaul ci gitu. Kleci. Mula harus itu bibir ora. Au. Kleci. Gitu. 5 menit ki ngomong jak Denpasar bisa start terus awak. Adik. Cih. Apa? Langsung kini berjalan. Cih. Tuh, wale masih nak uli negara wale bahasa. Yang di Denpasar yang ngora mentabrak apa? Menabrak. Hah? Menabrak. Mentabrak? Au. Yang di negara mentabrak telur, mentabrak terang. Coba tabak. Apa berubah tuh? Sing mulu gitu. Men yang ngora perempatan. Pempan. Adi, Nah. adi ada nak ngamah-ngamah bunyi yo. Nasi ama betak basang. Pempat. Berarti yo yang ngora baju, bat. Yang ngora hujan, uj. Yang ngora hujan balas, uj bang. Ya nak ada lah terus kene nak. Enggak. Ada nak mentabrakan di perempatan Jalan Gatot Subroto. Kene nak Denpasar. Kengke. Aduh nak mentabrak di perempatan Jalan Gatot Subroto. Yang ngora sepak bola bahaya. Eke. Sepak bol. Adi bola sepak. Muale nak negara. Haro. Eke. Cara kumin ciluwong ke logat nih. Yik. Pak busang logat ciu li bangling. Yik di Bangli. Ye. Bangli niken tak Nah, kaci. dijo awak pasrah, nyak dijo nyak sing kelawang. Bang, ulik aja nah. Nah kadang uli kelot. Sing ulik aja kok. Nah, Kintamani, oh, Batur, Songan, Oh. itu serba A. mengke. Serba A. Contoh. Contoh. Oh, Aru kakija. kaki ja. Mulu gitu. Kakija. Mi mai ba melu melaliru. Ini badi umah oke apa kada jajak. Berarti yang orang kene. Apa? Anggo baju baca. Anggo sepatu sepata. Ya, di luar meja. Aduh kedis kukur kura. Apa tuh? Ina mulu gitu di kita mani. Aduh, kini bayi raga dengan ngara bisa mampu apa bani karena hidup di gunungan ru. Kamu ambak ini bada di gunung bakul ada, jirada, bawang ada, tapi ya Maradona.
Ranci dong. Kita Apa Ranci? di gunung ini ada apa? Ah. Kulada jirad. Kul dane. Sida kukul. Man kul? Kul. Apa kul? Kul ane di umodo kul. Kakol. Mau berubah dong. Sing. Kul. Ani yang mau ngecap cai. Kul. Oh kul kata deh. Kul. Mana kedo bahasa di songan mau rubah bungut songane si Soleh. Kulada. Apa bendo Ranci? Jirada. Oh nem kembali gong jir tong. Jirada, tong ada, reong ada, Sing kedo. gangsak ada. Apa? Gangsak. Blar. Sing kedo. Man. Maksudnya jirdo be di kuramban itu jir. Oh jair kata Ranci. Jir. Bagaimana terakhir apa dong? Tabia Maradona. Oh main sepak bola Tabio yo. Kayak gitu. Tabia Maradona oper ke Messi, Messi oper ke Ronaldo. Gola. Sing Tabia main sepak bola. Oke, gimana maksudnya? Tabia Maradona. Sing ada buat Tabia Maradona. Oh tapi Maradona kata Ranci. Oh. Maradona. Cristiano Ronaldo. Gola. Nomor besi. Oh, Ngelodang di Bangli Kota. nah kau nyanga pesua Di Bangli Kota serba O. serba o. Pengama kulo keo. Caro cang igal main takon ke pisagane san. Oh. Beh de galar kang igal lo. Ke saya no. Calon arango. Ajak ipona lo. Icedok miluo. Cepok ke cang mesaut. Iya. Oh. Simpel bae ngalan. Dah, ngualek munyi negara masih den pasar rejak Bangli. Wak subuh benyah. Mabah kulu ho. Ngigal ke saya lo. Oh. Apa? Saya emang luang saya logat sini gitu. Logat negara bu ada negara. Negara. No. No. Nelik. Ro. Ah. Roh. Beler yen ro maluna nerega yo dada. Beler-beleran Sudega malu. Oh gak. negara. No. Nelik. Ga. Galak. Re. Rengas. Negara. Nelik galak rengas. Pantes jeneng cicara barong saya. Jeng. Barong sare. Lah saja. Nelik galak rengas tegas cocok dari pemimpin. Adik ada? Ye, logat negara paling cocok. Terega. Apa trega? Sing nawang teregan nih. Jejera. Apa jejera? Kene dereta ibu dereta. Oh membaris kata Ranci. Ondo bu sing bisa merama baris. Menda? Contoh. Nah, contoh nih dari pemimpin. Jangan kendang beli nah. Ajak ke Jembreng. Apa ke jembreng? Tuh nih kece. Oh kece. Gue berubah dong. Jembreng. Di negara kece, iya hujan baru kece. Itu becek. Oh. Ke Jembreng beli nah. Contoh dari pemimpin. Siap, gerak. Ayo aja nih. Saya di mau balik di Milu. Oh Milu. Tadi pemimpin. Lencang depan gerak. Tegak gerak. Hormat senjata. Gerak. Oh, tegas nak negara. Pas nak negara tegas. Coba nak di Denpasar jadi tunda dari pemimpin. Kengken. Kle, siap gerak sih. Kle, lencang depan sih. Kle, tegak gerak sih. Kle, hormat senjata. Cising nawang. Kengken. Ngujang mesti hormat senyat gitu. Hah? Hormat senyat. Mungkin dong. Begini tentara cawar ini siap nembak. Apa gue nak di Bangli tunda? Nak di Bangli aneh di Kintamani. Dengan. Yang tunda dari pemimpin upacara. Aduh, ini Jandi siap gerakan ini Ru. Aduh, ini Jandi lencang depan aneh gerakan nih Ru. Aduh, ini Jandi tegak gerak nih Ru. Apa wenannya di kota tunda? Dengan. Siap gerak oh. Lencang depan oh. Tegak gerak oh. Hormat senjata oh. Pasukannya
Mana jawab? Oke. Oh. Ada nih paling bahaya. Apa? Saat yuk perang. Kengen. Hormat senjata lo. Nembak peluru. Ciak. Play peluru gini. Sing mati ben musuh. Yang karo hormat senjata gerak. Apa tuh? Sing kena musuh. Cidu melayu pada wale adini. Sing depan malu. Engen. Iya menang apa orang? Pemimpin. Pemimpin. Nih, jangan mendakwah cing. Apa? Pemimpin Cina. Pemimpin. Nah, tang cang Cina. Tang. Oh. Teng sing ada. Bos tang jelek asan. Teng ge. Kelar. Di latihan sing misi nanyuk keto. Nanyuk. Apa Rane? Cang memberikan kamu sebuah tantangan. Oh, Nah, teng. Ci apa Raji dua Ci? Pemimpin. Nah, Cang kerawitan mau kerawitan nih. Oh no. Makamal. Oh, Makamal di bidang hijau nih. Bisa mau kenang. Bisa. Nah, Awak mau kendang kengke bisa. somon Ini nak negara. Iya deh, dan pasare, kena munyin kenang dan pasare. Enggak. Pak Cung, Pak Duk. Engken kelen-lenan kenang dari pasar kita. Pak Dung. Nekas kenai Pak Duk. Gitu, nekas. Kayaknya genang apa barong tuh. Barong sih. Ya, kata kena paduk, duk. Barong kan aja. Lewara. Apa lewat badang? Cidem mualek kan puswang munyin kenang sini. Hei, do macam-macam munyin genang negara paling ayam. Engen. Kayaknya usah itu. Pak Duk. Dia negara. Paka. Dia kedee nawa. Beler-beleran Ini nih. kenang style hijau tuh. Di negara. Engken. Paka. Cunga. Apa cunga? Men misi cung saya. Oh. Kan cunga. Jeduga. Benyah latih. Paka. Becan, Pak gitu. Paka. Jeduga. Kuda. Sira. Apa sirah? Munyin gong. Adik gede Benyah latih. apa penyah munyi kendang negara apa paling lengkap. Adik ada? Ih, munyi kendang negara ini kendang apa usah? Kenang tunggal. Munyi kendang negara kendang tunggal berpasangan. Ija ada lengah. Kenang tunggal tuh besi berpasangan dua. Coba. Adik? Ih, kan wadon yo tunggal, lanang tunggal. Jadi tunggal berpasangan yo. Kengkira ada tuh. Awas sih ngerti. Oh berarti kenang. Pokok paling lengkap munyin kendang negara. Adik ada? Lanang wadon paka juga sirah. Oh lengkap. Ci besi kita punya kenang. Ci besi. Enggen. Engken. Usang munyin kenang sini. Ye, punya kenang kita mana? Nah, Punya kenang kita mana? nah, Pada dugada jirada. terus nyak mekendang foto, medagang cai, pak ada, duk ada, cirada, siapa yang mau silakan beliak. Beli. Demara nyoba. Oh itu, Pak ada, dugada, cung ada, jirada. Yan bom megamal lendin. kayaknya. Pakapengak ceduga. Duduga. Aduh, Tuh. wong, Tuh kan becikalah sejak dua. Apa be kebangan ci bin? Iya, yang di Denpasar ada kesenian yang nama Madan Seni Janger. Sini janger. Oh, mejangeran. Oh mejangeran? Oh, Mai? bisa sih. Bisa. Gue somong sini. Ini tak kalau di kamu negara lah janger. sen, Di negara dia kalau janger, Man. samro kalau ada. Apa tuh? Shalawat. banjar awak puan mejang merah yo, Enggen. mejang kerang. Mejaguran. Bu berubah dong. Si yang mejanger tuh negak. Oh negak. Oh, Kayaknya enggak negak ini. Mesilo na sini. Silo.
kilo di siang. Ini. Si mesti lah di itu nih. Awak kengkeng. Hah? Kengkeng. Tua teng cang. Mau gending cang malu. Ah. Nah. Gending apa? Hah? Gending apa? Gending kan cangnya. Do gendingan di busana saya. Satu tak, mara kebita barak, mara celak ngetak tak. Wah. Sing itu. Makanya gending yang ini. Dong sampuna. Oh buung nih, Hah? buung. Maksud sini? Mendong sampuna kok nih. Sing gending cangnya rek itu lengah. Oh gitu. Orang aja i. Benyap barengan. Adi dong dulu sa. Bang sing buung kone. Sing itu Oh, maksudnya. nah. Dong sampunang, dong sampunang menyalin Pak Byong Suk yang Weh, bu Sik. sirbu yang bu Kayak gini, kayak gini. yang bu sirbu yang bu Ada. Cing Iya, saya kencing. Eh, awak sing bisa. Lepas teriak kencing Pak De sap nyiam. Pelancong maksudnya. Man, Seriok kencing kencing Pak De Pak Depong. Ijo ciman sap nyiam tuh. Dia di kamar mandi. Adi, Aduh aksara mang mang apa? mangsik. Adi gitu. Mungkin seriok kencing Pak De sap nyiam. Mangsit ada. Sing seriok kencing ngencak. Man, Seriok kencing gendeng janger. Oke, Seriok kencing sade Pak Depong. Oh. Cae. Seriok kencing cap nyiam. Nah, ganti. Sing bisa tuh sing bisa. Dan ini kolaborasi jak Pak, sarangin nggih. Pong de. Ah, penggelungnya Pak langsung pecat nih nomor dulu. Peng. Nye kepung. Ngepung. Sing tuh munyin dok no ketok. Oh, menyen kajar. Dok itu dude. Sing orang dok sakbyang. Duk, sakbyang. Nah, itu Bos. Berarti di kedua popok 2G. Sing adi 2G. Mansur sabiang kan 2G. Sing sakbyang itu maksudnya. Man? Sakbyang. Biok ta itu. Oh, kadang cang sabiang ane dajan rumah cini jadi gede itu kan. Wah, curang. Sakbyang. Sakbyang. Buin, Biok ta. biuk ta. Nah, Ta biuk. apa ta biok? Salah dong. Tong sakbyang. Onen penaboy malu. Duk. Hai go he sakbyang. Deko catrio. Isa kepak. Deko catrio. Isa kepak. Deko catrio. Awak sing bisa. Isa kepak. Deko catrio. Isa kepak. Deko catrio. Tekap ke kiri nih. Kengke cara nekap ke kiri awak langsak dhuwur. Sidung muntul, yang trio wae ke kiri. Pas. Lamun murahan dia misi ngampok teras awak kan itu ngoyong. Oke, ke kiri nekap. Ke kiri. Ketu nak uling ibi puan buditu awak ngoyong. Oh, jadi ini nah. Tidak bisa. Tadi Ne bungut dia boleh lebih. Akal pasti lebih ay. Yen awak dini ngoyong pasti ke kanan cai laku. Meni tengah-tengah awak. Yen ke kiri cai kena, ke kanan cai kena. Tawang sakade sing tawang jenang. Biar awak sing milung ae jangan. Padota. Onen. Semangat awak. Sakle. Woi, mberaraa. Gena. Ah. Ada yang nak?
dede. Gocahe gota. Sakpya. Be. Jangan rapo, kerja suat. Be. Gocahe Gocai. Sakpya. Oh, bilang terasa awak terus kena biong. Nah sapya kita cuma nasi serang ci. Yang cang mai ci mai. Oh gitu. Pia dede gocahe gota sapya. Gitu. Kene. Wuban, sud bawa mulai kena. Ini lu lengah nih aja. Nggih. Sun mundur agak gerada geruduk. Aduh, ada nih jani rago dini di jagat Kediri raja. Kediri. Jani mapan bumi ini kerupuk. Dinga canglar. Enggen. Nyaman dangin rumah cine tuh. Enggen. Gane kan buman gelam tuh. Oh. Dan ini bian gelam. Bisa anjo aku mati. Begitu? Begitu jajan rumah cang bian dan ini gelam bian mati gini. Wih sajan. Dajan Kisah rumah orang. Kisah gancang kita masih. Enggen. Semengan gelem. Oh. Begitu petang udah mising. Bin. Begitu bin manis semengane mati. Wih. Bin puan hidup. Hah? Iya dong nok mati bian hidup. Banjarawa ibis seger, puan seger. Gani seger ya lah. Sing ada kemasuk. Sing lain bener. Biar. Jani tugas raga menjaga-jaga. Menjaga kau. Menjaga-jaga. Apa aja ada cak nasi. Cak. Main jaga-jaga jadi menjaga-jaga. Kayaknya cara. Mula sih mau bunyi nih. Mula. Tong. Apa tong. Kan itu tong gong. Awak. Ya, woi.